Katma hapo Manipur kampat kut Satya hadukat mentah kisingiru kano kalong kajing isir kai haba peknya sengap ya kajing syaksiat penyap kibreu lajan man kesengi hapo Impal Manipur. Dang menen kesingiru kibor bahalor ke Police Department kilapan pena kembakar sangut kibreu kila men saujur hadin balasya ayartma ha kileno balasuba bakidai nak kenhun ki kuki ha kabala pensisya bakira bala ketia relet thma bat kila terbom ru ya artli kisnong badan hapo Impal West District. Hamar gajing siat badang sedang ki personal security ki pulit ke jela ki border security force ki lawan sekini ki artli kisnong kata hapayeng berkangsup cingkong ban penyiar keput daga baya siat kela men ha kasing thoding baladep bat kane gajing siat kala ne adu sau kentai ye hadu ki pulit kila la ban bekrat ikini kileno sya ki jaka lade. Kumta la yaitu uba arngut kibreu ki bala men saujur la penkit no marmar Regional Institute of Medical Science bat Raj Medicity Impal apa penpau ki pulit sya kilat petai kibor. Nalor kini ki artli ki jaka bala syair thma hapo arp sau kenta la yo jing tipru uba Habishnapur district hathang pompi bhok hang taru ka jing siat tang badan bok klem dan kano ka jing men sau ne ya breu. Hapo kak ching signu siru ki join tim ke Manipur kata ki pulit BSF bat ki Assam Rifle kilalap nyu tli ki medyap bat kini ki medyap ki dei baklat men syam tayo kal ba ka jing siat ke bajur ha ke ba ki leno kuki ki lahir thma hapo signu. Ha kane ka jing snam ke sarkar Manipur kelapan bena ba khnai pu prangut ki breu ki bala yap. Lai spa si pongut ki bala men sau bat kembalai penyo hajar sau spa san pongut kilapan ri ha ki ar spa nyo pli ki jaka bala pen krek ke sarkar.